Mislim da je, proučavajući druga podneblja i čitajući puno literature o istinitim životnim momentima na drugim prostorima, život žena na Staroj planini nije bio nimalo lag. Prvo iz razloga što je to bilo jedno vreme kad je žena bila ta koja je morala da sve uradi da bi porodica funkcionisala, od pletenja tkanja, predenja, spremanja i koje čega. Žena koja je radila i na njivi, ali i žene koje su se borile sa teškom političkom situacijom, jer politička situacija kraj granice nije bila u posleratnom periodu, pa sve negde dok nije taj deo visoka maltene ispražnjen. Tako da su to žene koje zaslužuju da se o njima govori, ali to i je jedno vreme koje zaslužuje da ga pamtimo i jedan jezik koji se gasi, a mi nikako ne smemo da ga zaboravimo. Pišući o njihovim sudbinama, ja pišem i o nekim situacijama, znači prvo odnos čoveka prema čoveku, taj socijalni život na Staroj planini, te kočnice da se živi i lepše i bolje i ta tvrdoglavost koja je najbitna u svemu, da se ostane i opstane uprkos svemu. Značaj ove knjige, uramljeno u zavičaj Nataše Panić, je višestruki. Pre svega, knjiga je napisana, to jest priče su napisane našim dijalektom, pirotskim govorom, dakle našim lokalnim jezikom, i predstavlja čuvara pre svega našeg lokalnog identiteta, naše tradicije. Podržavam ovakva dela. A druga stvar koja me posebno oduševila je to da su ove priče u stvari istinite. Tako da je lepota u tome, a pre svega zato što nas vraća u prošlost, na Staru planinu, u danas skoro zamrla sela, i upravo je autorka ovih priča pokušala i mislim da je uspela u tome da na ovaj način oživi ova sela i da probudi u ljudima osjećanje, to jest povezanost sa zavičajem, da se upravo vrate na svoja ognjišta i tako nastave upravo njihov život.